أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكهم أنتن كونيني نعمما كونيني مفنا وكنجو فنا سيتين قرمونوا بكري حيدرا محمد بن باجري واسكهم أنتن كونيني نعمما كن نجي هالله أو سيتين مامرون سكهم أنتن كونيني نجري تاو دينغرانو أرو إيغولين لخو خرن خري يارما أمار مو بنوغو RDC ويكوني موسرينو ماما watinya onyigara ikonon sonkutu kembrenga onyigara hamitiya orodwango wondi udangani kake wati ikonon soke ira lawara wala tigana mosiri wotina harsa arna islamin sogo erdesani suko manten kisni fitna ya rabbi an suko manten kisni fitna ya rabbi jamane kemi anni qannenge muni arsalam jamane kutan suko mante ya rabbi Omar mu benu gono anur kisni tungan geregerenga anur kisni tungan balawanga anur kisni hangama burun toranga ya rabbi anur kisni qennanun toranga ya rabbi anur koyme khair arulahiri anna warja sawatin degin oriya kembrenga RDC ngo odwa qirkhande nyanura kenna ge halle o wala lakhike o ni dangitay inshallah ogara waran no qube orna otuno harsa wana badir dungonuya kama o kama nako wara ko inandi badir dungonu sahaba no benu ga shere badir khuraini do Allah ran bate neman do kisen nga kama kembere nga fasamda qaran tewo udangani ni kebe meganta sahaba nun kutunda kembere nga asreni intui baka sahaba nun kutundo mena kenya sahabu no kama na ora qeli honno honen na koni kembere nga ora wara sahaba be orna utun inshallah wani gara wara Salim bin Umair wani gara wara Kenya wara ken qisan koni kembira ga warni sahaba be Badr dungin aken Al-Haris bin Nu'man Sayyidina Haris bin Nu'man radiyallahu anhu aken qanani Badr dunke aken shere Badr khuraini do Allah harin bate nemano kisen akama kenan ga ale sahaba qoreta nono ken shere Badr khuraini wani kenda Khawati bin Jubair bin Nu'man aken khana sere badru khurayni do Allah harin bate nemano kisenga kama wara ko ina da Abdullah bin Jubairi uhudi ko ta Allah harin gara tangaraga serebe signi giren kama na kala hunce siranu kembira ni yung mawnga Abdullah bin Jubairi ya wara ken qisan sawa taron kama ken Abdullah bin Jubairi ken akhi wanya hake Khawati bin Jubair radiyallahu anhu kembira ken khana shere badru khurayni do Allah harin bate nemano kisenga kama targumunda ko nanti Khawat bin Jubair nanti akemma shere aymema hadari badr khurayndi na sabunya kangai iri mon suroni do Allah harin batene manu kisen kama ibu yo kama nandiga gajaranga idangi madina yi madbe wono dikenda safra dingira ga keno watibe ti gire nyana ken tangutu gire nda tan joge ken kotengani mosiri kembire nga joge kiga koto Allah harenda nyamari nemano kisinga kama nanta ansage andiga Madina na asawu yaranyi umalla to Madina dingira be ganin safrau aranyi una ken dingirai kembire Allah harenda nyamar nanta ansage andiga Madina kembire nga aken sage ti Allah hare nyamar kanne kembire nga Badr gajange ama hadar akhuraini qawjatene Badr gajanganwa kawjatelo Badr gajanganu bade na sawnya kubenu ga da gajaranga kundigate Allah harenya marqane ne manu kisenga kama wagati hime me kan sage kenyi me qasage ti Allah harenya marqane ne manu kisenga kama kembrenga kebe gana Khawat bin Jubairiya
sirebe no gama shere badr khurayni aw kundi kay wajatene badr ganyano qomi sena usman no go mobe ora kun qisan sa wa ataron gama kembira khawat ibn jubairi akhana aw jatene kundi kembira urahilla baka tarqu gumunda hilla baka abu huzaifa urahilla baka abu huzaifa ma radiyallahu anhu kendi ti sinai wai ti kumbu do sena umar bati harai sena umar radiyallahu anhu arai kenya khalifa woni kembira ti kumbu ura bate nandiga hijin qurayni wo kuma nandiga hijranga ni to kileni ti khati jamakeri sena umar nyari kembira nan ka hu jama'a gilis sahaba nuwa abu ubaida amir bin jarrah kenyi jamakeri abdurrahman bin auf ken ka hanai jamakeri nan ka hu sirata nanwa kembira ni to terneke lungendi qusare qaneto sahaba no kuy qusare qaneto khawat bun jubair dangan nanti an sugu o dangan gele diraru sugenga tana diraru suge ana ken sugu udangan kembira gira ke koni wati be o qawatu nanti terekilendi agane kamana masalalungunya aro aho kamana sugunya sugu bengo geme sharandi kenya sawi na kilende hundi ara kenya sawi na terneke nundi akama kenya sabu ni sahaba nunti khawati bun jubaira tan sugu udangan meiti ana ko sugeko itana dirari ana ken sugenya ko itana diraru ya sugengo ira kengo ni wati be sena umar rujabi umar ti qiratono aimego sugebetu aimena kengo qaratono aimego sugebetu aimena kengo ni kembira ikunda suge qarakaranta akara ana kengo ni ti dawanga kembira umar ti una tono aimego sugebetu ana kengo kenno kusui khawati bun jubaira kana isirai sugenga ne usrebe no ragile sahaba nundi anyi jatene kundi kenno kusui are kanne muro tuti sugenga ne to kileni o kamana ndigara sugenya sahaba nunda ngani ma yin kamana ntere wuro yari timma soriga wati ngo kene asugu gele wuro nyimpana ma soriga wati ngo kene beso kamana terenga sena umaru me jamakiri kembrenga tima soriga wati nga ken wati be sena umaru ta dangani ti awase haga ke benya ta awase tana toke ti na sawinya soriga wati me haga kenge kembra keni dalu be akoy nan di sugebe shareanga sugebe dagandi kembra na ken sugu purke a hatena wasaka ma walma kilena dehu ara kembira basinta ken na sawunya ke jama sena umaru ime yari abdurrahman bin auf yari abu ubaida yari kembira ke suka mante isoga mana suge ke teringa wa umaru makaba wa sahaban ku kutu makaba kin akoy nanti na sugenya sugebe o geme shariani basinta ken kembira ke sahaba atu indenti sugenga mosiri ken sabura tarugum da koy nanti afati arawun kita mosiri tarugum da koy nanta afati hijran tanate sinendi afati kenyere ayme fati na wunto tanyere aro sino nati afati madina kembrenga harsa badr dungonu o danginitiya sahaba tanono wati kenda al-munzir bin muhammad bin uqba al-munzir bin muhammad radiyallahu anhu aken khana shere badr qurayndi do allah harambate nemano kisenga kama iwa kenya qili abu ubaida kembrenga tafati bi'ru mauna a shairin prawu mauna ta giren no kuma serbenu gadiga nan ya Allah harenne ge nanti uslamau nanti ana sirekin ya hime go wore qrawni kembrenga Allah harenda tanyere sirekin ya ken qisa ora hokunari Allah gana dumete wana kin adingranga ora khalona harsa na wala kembrenga ke sahaba qore ken shairin prawu ken tanyere siraken yukundi kingani al-munzir bin muhammad ya kembrenga aken khanani badr dunge kenanga ale badr dunge tanawno sahaba quray wan wati kenna abu aqil ibn abdullah aken khana shere badr qurayni do allah harimbati abu aqil ibn abdullah radiyallahu anhu kembrenga aken shere badr qurayni do allah harimbati nemanu kisinga kama aro sa'd bin qaisama sayyidina sa'd bin qaisama aken khana shere badr qurayni do Allah rimbate nemanu kisen akama ora ko ina di badr qurayni surotami aro naato bega shahidin puragu do islaminun bangenga islaminun ko tenga surotami ro naato bega shahidin puragu ke sahaba quraywo kuni ken sa'ad ibn qaisama radiyallahu anhu aken shahidin puragu badr qurayni
kembrenga harsa badir dungonu wogana dangitiya sahaba tanawno ken sahaba qorkhore wadi kenda al-Munzir bun Qudama radiyallahu anhu aken kahana shere badir khurendi do Allah haren bate nemando kisenga kama birambe Allah haren qabla gono wadi Banu Qaynuqa birambe Allah haren gara kungaja na sabunya ikungaja ngen sabun kita kangai ira islami yare wo ya hijabun bo bakai sagan nondi wati simira suq Banu Qaynuqa kun sagani ira islami yare wo ya hijabun bo bakai kembira ken sabura Allah haren du gaja Allah gana dungitai o nakin an khunga o raqlu narna wala kembira Allah haren garu gaja kebe gane Allah haren gara manaburu beriga uri Allah haren gara kubenu manaburu au gili Banu Qaynuqa ngondi kembira ngara are qariha koy tikoni haqare togiri ken ke sahaba khore al-Munzir bun Qudama ara kenya wara imana burunyi mendi nanti anu cross kembira ke sahaba khore aken khabare nike kembira harsa badir dungono gana dangitiya sahaba tanawno wati kenda Malik bun Qudama ogara kebe gani al-Munzir bun Qudama aken akhi woni Maliki bun Qudama aken kahana shere badir khuraindi do Allah harin bate nemando kisenga kama kembira harsa badir dungonu sahaba tanawno wati kenda al-Haris bun Arfaja radiyallahu anhu aken kahana shere badir khuraindi do Allah harin bate nemando kisenga kama kenna nge halle sahaba tanawno wati kenda Tamim maula Banu Anim Tamim sahaba wati Tamim kembira qabla be gani Madina lansar no wati Banu Anim ko kun ko me kanne horonte yani ken wati Tamim maula Banu Anim kembira ken khana shere badri qurayni do Allah harim bate nemano kisenga kama kenna ngala harsa badir dungonu hono wati ganda Jabur bun Atik sayyidina Jabur bun Atik radiyallahu anhu aken khana shere badru khurayndi do Allah rembate Jabur bun Atik bun Qais radiyallahu anhu aken shere badru khurayndi do Allah rembate nemanu kisenga kama tarikhu gumunda ko yinanti ikun akhinu sikanya hawe wadi hora Jabir ogara Jabur be koni sisa ken khonen Jabir bun Atik ar Abdullah bun Atik kusro hilini Jabur ke khone ka isro sikiri Jabur ke banan shere badr khurayni do Allah harembate nemanu kisenga kama kebe gani Jabir ya ar Abdullah kuma shere badr khurayni ka isuni akhinwe ken sabura kusro hili ken Jabir aro Abdullah bun Atiki kuma shere badr khurayni kebe ga sere ken igranyu khore ken Jabur bun Atikiya radiyallahu anhu Allah ra kenya warjaga aken shere badr khurayni do Allah harembate nemanu kisenga kama keta tarugum da ko yinanti Allah harenga ira Makka la wasenga keni fatihu Makka kembira ti qablan darapo yugo baga qabla beri keni Banu Muawiya bun Maliki kembira idrapo Allah harenda kenkini ke sahaba khora ken Jabur bun Atikiya Allah harenda idrapon kina ken nemano kisenga kama kembrenga iganyira Makka la wasenga watibe taro gumunda ko yinanti arabun kita musiri na sabunya afati hijra tanyere arosina bane arabun kita musiri kembrenga Jabur bun Atik radiyallahu anhu aken qibaren ke kembra kenna ngi hale sahaba tanawno wati kenda Maliki bun Numayla radiyallahu anhu aken hana shere badr khurayni do Allah harembate nemanu kisenga kama tarho gumunda ko yinanti aken fati Uhud gajange aken sheherin puragu Uhud gajange kenna ngi hale sahaba tanawno wati kenda An-Nu'man bun Asir radiyallahu anhu kembrenga ken kana shere badr khurayni do Allah harembate nemanu kisenga kama kembra ara badr gajange kebe gani ara Uhud gajange kebe gara Khandaq gajange gabe Allah harenga ntawna ara ken su ko mantenya kenna ngi hale Allah haren fatiha le sirna bugar kendi
gajange be ga giri ser murtinto himenu gati unta jakambuni honi me murti na muslima oni honi mera nabi maon kri kati dui kemera sena bagara gajange wo monsrondi na kenyu maon gine Khalid bin Walid Saifullah al-Maslul sena bagara kenyu maon gine ga kemera ken gajange ndi gajange howiri diga ho gajange wati kenda Tuleha bin Khuwailid himbe ga nyigara nabi maon kri kati me kemera ke sahaba khore kingani Nu'man bin Asriya aken sherin purau kinga jangere kingani Tuleha gajangenga hidangi hale Tuleha ime aimer salama ora qabaren koni wala laqidangin tondi kembere nga aimer salama qanya sabi na sahaba gabe sherin purau ndi ka ke hidangi hale aimeri salama hidangi hale aimeri salama kembere nga ke hay o hagara kubenu jate na lawara Nu'man bin Asri ke nangiri Sa'ad bin Muaziya na lawara Nu'man bin Asriya ke suka mantene ausu qablan siruni wara ko inanti Madina qabla quruhi lawnu ausu ar Khazraj kembere nga ausu qabla kun siruni hake nangiri Sa'ad bin Muaziya na lawara man Nu'man bin Asriya kembere nga Nu'man bin Asri akenyani ausu qablan siru insir lagarenga Badir dungonundi na sabunya serebenu gara Badiri serebenu ga shere Badr khurayndi ausun kondi ausu qablan serundi keni tandume aro serbane kenyan shere Badr khurayndi do Allah rembate nemanu kisenga kama kembira muhajir nanun kale ora ken koni nanangi ora ko inanti tansege aro sorosiki kembira kunyan shere Badr khurayndi gili muhajir naundi ko benu ga hijira do Allah harembate nemanu kisenga kama Allah gara serebenu warjaga Badr gajenga keni tansege aro sorosiki ora kunsu ko mante ntogonun koni aro kware be go himenu imen kama kenanga ale Khazraj lansarnu kengani ausungonga ora ko inandi lansarun qabla khuruhi lay ausu aro Khazraj harinde qabla misaninga be gabenga wono qabla khuruhi li suwame ni kende ausu qabla aro Khazraj qabla donc o hagara kebe koni na lawra Nu'man bin Asriya nangiri Sa'ad bin Muaziya na lawra Nu'man bin Asriya kemira kuni ausungoye ijatengo geme tandume aro bane Allah rakunya warjaga kubenu ga shere Badr khurayndi do Allah rembate nemanu kisenga kama kemira kebe na Khazraj nunga kene Madina qabla hilaninga onro kun khana khibarendi na saga tarongama Allah ray kun sir gabe warjaga Badr gajanga Allah ray kun sir gabe warjaga Badr gajanga dina ausungonga na sawanya ausungo serebenu ga shere Badr khurayndi do Allah rembate awge metandume aro serbane kemira kebe na Khazraj nunga kun jate himenu ga shere Badr khurayndi do Allah rembate nemanu kisenga kama kengo geme kame aro tanyere sere kunyan shere Badr khurayndi do Allah rembate nemanu kisenga kama gili Khazraj qablan sarundi kembira orni kun kahana jate kun sere hana himbe ga shere Badr khurayndi do Allah rembate wa jopana himbe kene Kharijatu bun Zaid radiyallahu anhu aken shere Badr khurayndi do Allah rembate nemanu kisenga kama kembira gajang hillani be ganya ken Uhud gajanga kembira a sherin purawu Uhud gajangen kena Kharijatu bun Zaidiya a sherin purawu Uhud gajangen ke sahaba khore kena Kharijatu bun Zaidiya tar gumunda ko nanti Abubakar kallu wonyayi Kharijatu bun Zaid ke na sababu Abubakar ra alla nyari namanu arna dunge Abubakar ma aro Kharijatu bun Zaid arna dunge suka mande ma Abubakar ra kelle nyari tarxu gumunda ko nanti Abubakar ga fatin watibe kenani Kharijatu le nyaare kebe yagandenga Abubakar asigindeni tin nonga kembirenga Abubakar fatin nayi yakike sigindeni birambe Abubakar fatih halle ajidi tileme Abubakar dangan kembirenga ke sahaba khore Abubakar le nyaare nyi ale nyaare nyantenya Abubakar arna dunga suko mandema kembira harsa Badr dungono gana dangira gile Khazraj sarundi kembira orni ke sahaba be ken Sa'ad bin Rabi Sayyidina Sa'ad bin Rabi radiyallahu anhu aken kahana shere Badr khurayndi do Allah rembate nemanu kisenga kama Sa'ad bin Rabi aken kibare ngaben mosir tar ko gumunda ko inanti aqaba kebe gana aqaba kubenu ga bayanya Allah harenda akaban khurayndi
kembira Sa'd ibn Rabi aw gilil lansar nu nyungume woni Allah rengara kube himene yungume nga gilil lansar nu di Sa'd ibn Rabi aw gilukun kenna nga halle hijra nganya wati be birambe hijra nganya nandiga Madina Allah renda aga ullo mar ma ullo hijra nyanga bane aro lansar bane na makange banaro muhajir nanu aro lansar nu Allah renda mar ma ullo iro mena kemira ke sahaba khore kingani Sa'd ibn Rabi'a radiyallahu anhu Allah renda mar ma ullo akendo Abdurrahman ibn Auf ya na radiyallahu anhu kemira nga o wala laqidangin tondi ora kenkati kenga na sa'a taron kama ora ko inandi Sa'd ibn Rabi brambe Allah harengara mare maullo aro Abdurrahman ibn Auf naga kemra ara Abdurrahman ibn Auf khiri nandi ataikara ara kitele nandi ataikara ta Abdurrahman ibn Auf ra atike Sa'd ibn Rabi ikeni lansar nun na burgume wai iko jatene lansar nun na burgumundi kemreni eti misgine kemra ati kenange hale yaru hilli yawi ma yaru hillani ma kemra ati Abdurrahman ibn Auf dangan inna bureke iwa tani hilloy na tani banen kinai kenna ya hale iya kan kahana yaru hilani ma ana yaru ku hilli hay himega na ya sagonga kembere iwo banen Allah himega na ya sagonga iwo ken Allah au idan ta kuno ai dangana time Abdurrahman ibn Auf kemo kitena yare kenna gal ho gabe ma gilina bur mampoi aro na hamampoi iwa suka manten ta ni hilloy na banen kini Abdurrahman ibn Auf ya birambe agar ke koni Abdurrahman ibn Auf rasa Abdurrahman ibn Auf ta dangan ati barakallahu fik anna barkirandi anna barkiro anna burene andangan anna barkiro an korendi andangan angara himbe ya angani angase wa Allah wantu wana tangani anga kemra Abdurrahman ibn Auf ra duwa nyara mosiri atagara himbe ko alingira gemira ka himbe ga likira ana sagan no kunkoya kembere ke yugo ahagra kebe kingani Sa'd ibn Rabi'a radiyallahu anhu dar hugumu mamungai urasaha sirebe honan sraungo kene haranya kai nan tawo kella wala ammar menda kembere tar hugumu mamungai urasaha makata duna gilenga sa aw qarne tar kun kitabu nundi agra ke gollo khore benya sirello karni ina burendi sirello karni ikitra honsu ko mandena ka kebe gani an kagumenga sirin kare intali kendire kembere hagra kembenya gollo khore beno go dunari aw kapakunga kembira tar hugumu ira saha tar kun kitabu nundi wa aw qarne nandi abrama duna gilenga kembira ke sahaba khore Sa'd ibn Rabi ara kebenya kenni kai kembira Abdurrahman ibn Auf qanara adarun taun sagai ata dangan anna barkero anna burendi andangan anna barkero an korendi andangan kembira ke wo himbe mun namma ana sa'an kunkoya kembira Sa'd ibn Rabi ara sa'an kunkoya Abdurrahman ibn Auf nya aw sa'an ya wajawundini aw yilelene aw qono aw gaga na qona aw gaga na ma Allah gar honan sirawa kama tinna burgumawa arina buren gaben kita Abdurrahman ibn Auf meqisa ora kensa wa ataron kama ahayatunga dangi mobe Madina na burgumawundi onta sagene kendi hilakari ala kulli hali okoni muradunga ni me ken Sa'd ibn Rabi'a agara golle khore beya tarhu gumu imam mungu golle kay adangan kembrenga Sa'd ibn Rabi'a me tarhu gumu nda ko inanta ma wukita gajange hana beganya kengani Badr gajange kemera kebe gani Badr gajange ora ko inanti o kamana jate Badr gajange anu ya jate ne Badr gajange anu kenna ga hale gajange hillandi kengani Uhud gajange kemera tarhu gumu nda ko inanti asherin purau Uhud gajange re kengani Islamawu gajange hillandi kemera tarhu gumu nda ko inanti birambe Uhud gajange birambe gajange nganyime birambe gajange nganyime Allah arendi ya ginyara yara sahaba nuno menaga ama Sa'd ibn Rabi'a wari ari ya ginyara yara sahaba nuno menaga ama Sa'd ibn Rabi'a wari birambe ya ginga fui Sa'd ibn Rabi'a ari kane to sahaba nuno menaga atiyeli konkata digana Sa'd ibn Rabi'a qaware mundu na lakiniya Allah arengra ke koni watibe tarugum da ko nandi yugo no ken to yani Ubay ibn Ka'b kendi kidemro to ati
ya rasulullah ati ike ya rasulullah ike o gilli nanda Sa'd ibn Rabi' qibare mundu na lakina kembrenga kenno qusui Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu aken giri nanda yare shairin purundo mena kembrenga tarogo munda koy nandi kebe yani Ubay ibn Ka'b ya ta giri nanda yare shairin purundo mena ke sabura o munana Sa'd ibn Rabi' qibaren kita nanda kina Allah harenga nema no kisenga kama iti ayare ma agodi ganabu Sa'd ibn Rabi' kama kinai asaundeni ka kinai kahirunda suhande aganda baga kebere hilakari kembrenga birambe Ubay ibn Ka'b gada siga mendi aya inga Sa'd ibn Rabi' inga Sa'd Ubay ibn Ka'b atadangan ati Ubay ibn Ka'b ati aqra'u Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama assalama ati anin kuinde kenan Allah haringa nema no kisenga kama anin kuinde kenai anna ko Allah harinda nantinge ndigin dunye kahirnundo menaga ndigin dunye grupro menaga gele kahirnundi kembra tirin suhandiranu tami arohilo ira kenya ringa kembra suhandiranu ku a irin kita nkara no kungare irin suhan no ku a nganta baga himbere kari kembra har marme no koy gono iganan suha kendi a ngaranta unta kempalle ke misali qomi igana serebe suha kusen wal mayran suhan sunumen wal mayran suhan kanendi qomi har marme kar dingiranu wata maqatili kembra atiri suha ikra dingranundi inta gele khari tagana diga ani kuine keni Allah harenga nema no kisenga kama kembra ati Ubay ibn Ka'b ta ko anserunda keni lansar nuwa akira nanti hogana toragana Allah haren kita nay lansar bane ngar tawni idunge tora na Allah haren kita nay lansar bane ngar tawni tikembra ati luzuran ta ma kata Allah ya alqama kutari agana dunge tora na Allah haren kita nay abani mbewo birene kembra luzuran ta ma kata Allah ya alqama kutari luzuran ta dengan kata Allah ya alqama kuta kembra Sa'd ibn Rabi' na toke dingre inyanto na suha dingranu tamiro hillo ay mera to inta bakari ka kensuri aha min den wote Allah harenga nema no kisenga kama kemira ara kengo watibe anyungin khanu kin kebe no Ubay ibn Ka'b ya adigana ndia monko Allah harenga nema no kisenga kama Allah harenga assalamun sagai kemira Allah harenga duwa nyara ti arjanne kemira tarugo muira irwa mpilla baga Kharijatu bin Zaid ma wara Kharijatu be kisango nan siza tarugo mu da iriwayan pilla baga kema ken khana iriwayan pilla baka Sa'd bin Rabi' mama kena iriwaya ke hilla baka Sa'd bin Rabi' mayai kembra kendi ati kotai woy ati Sa'd bin Rabi' reme are nyare iwaqili Sa'd tikello Abubakar kama kotai kena Abubakar ya khalifa woni ti kotai aro Abubakar kama na Abubakar to ikara birambe Abubakar gara warbani kenno kusui Abubakar kusagara jalamu be melken denga wa kananga kenno kusara jalamu ke buy kana na bay yaareke dangan kingani Sa'diya kingani Sa'd bin Rabi' le yaareke kiran Sa'd bin Rabi' ma shedin brawo kembere ngara jalamu ke bay adangan ataka kama na to taun jalamu ke kama amadangi wucineri sena Umar kanari Abubakar kara sena Umar kara dungi mudenya Umar garo Umaru yagawai ke yagare o taunu Abubakar jalamu kama Umar ramiri no na dikewi ni sere khore dire kembere nga kenno kusui Umar ra Abubakar tindi baka yagare ke lahalama atike yagare kha ken koy kembere Abubakar ra Umar jabi ati ke yagare bi hay kempaso ike wa kempaso ange Umar ime kempaso ike Abubakari ati ke yagare bi hay ken sera le yagare sere be empaso ike Abubakari wa sere be empaso ange Umar ime kelle yagare nya hake kenno kusu Umaruti ya khalifata Rasulullah ya Allah haren khalifa ne manu kisen kama ati ken kan yugo ka ambe gama yugo be mangu tukuni ken kan yugo kemra Abubakari ara Umar jabi ati ken yugo be na to kalen sikirandi ahami ti Allah harenga nay awon yonki bake sikirani
kenna ngale kenni yiwai asame nandiga I arjanan kani asame nandiga I arjanan kani ike Abubakari ike odunari ange Umar khodunari aken kasame nandiga I arjanan kani okane kembrenga tiken sawra ampasi ke wa ampasangen kane atanga makenyi wotu kenni Saadi bin Rabi'i yai kembra Umar umera tunanti ara sere khora toko serebe a shere badr khurayni ya he lahirungu tara kenna ngala nya shehidin pure uhude khana khurayni kembrenga same nalo arjana ni kunto fitna ni dunarire na sawa dunay me tageni fitna yi Allah gama serebe dema kenya sabuna Abubakar gati tampasike wa ampaso Umar ume na sawa diga Allah hinendi bati akem pakarin tawo siren kan nanto ngar dawni angana sere da mesui hakar tagin takina ma anyun gingana bu silama on kama watu kembal silami su jotenden silami ho onda hakar tagin kini du imadama ango dunari kenya sabuna Abubakar gata ampasike wa ampaso Umar ume kembrenga irakeri wa hilabaka Kharijatu bin Zaid ma radiyallahu anhu kenna hale qiyan qibare Saad bin Rabi qiyan qibare asabun kite kore Saad bin Rabi ga shehrin purawu watibe kenna yaqiwa wa ma kenya qato Umratu bintu Hazm bintu Hazm ora ko yanti yaru hilana ma aya qibane be to Umratu bintu Hazm kemra yaqibana to Habibatu bintu Zaid kina yaqibana kha odiga mengo kebe kama ken Umratu bintu Hazm ya radiyallahu anha birambe Saad bin Rabi birambe aga sherin prawo ora ko ina ta sherin prawo uhudi gajangere ken karayin nan same ken kan nan sama laren ken kane makanko aro madinanko kan ga ya marabunu uwe ken ta no mai takino buni ni yarunda uma yarun takino buni qeni tina sabunya ti yaru turanta diga na gajarai kenna nge hale uranta na ha ho kena yiwonga ranta na ho kena habena kenna ken sabura umai takino buni ni da kembrenga kella hala yayi tari ken sabuni ke yare ken Saad bin Rabi kagumenga kengani Umratu bintu Hazm ya birambe Saad bin Rabi aga sherin prawo ken kala ile nyare a sherin prawo na ken to himbe to en Saadi ken ma yani ke bin Umratu bintu Hazm ya amma ya hake kembra manya likata Allah harenga nemano kisenga ma na latirni baka le nyare ken kibarenga keda Saad bin Rabi fadna le nyare to kema donc keda aqyen kibarna qamo nan same kenga kane umay takino ko bunini le nyaare nangan kembra ala la rentirni nemano kisenga kama kenya sabuni qiye qur'anan nyanka na yarun qiye na ken qibaren kun asawumbu ke sahaba yagarari ken Umratu bintu Saadiya kembra qur'anan da qwarneya baka yaqin qiye nanti takino ko yaqin nangan nanti takino ko le nyaare kanara qiyeli nanti takino ko manda nanti takino ko akhyaran kanara arum mame ala kulli hali qur'anan ko ni yankatai na sabunya ke yare tirne kembrenga kebe gani ke sahaba yare Umratu bintu Saad Umratu bintu Hazm ken Saad bin Rabi kagumenga arna dunye suko mandema kembrenga ake qen sabu yarun qen sabu mbuga kenyari arna dunye suko mandema kembrenga Saad bin Rabi ora ko nandi yaqetana yama kento Habiba bintu Zaid radiyallahu anha ora ko nandi ken hanai Saad bin Rabi kagume ora ko nandi kagume hila yama agati Abdurrahman bin Auf rati wo bane wala anake mutu Abdurrahman bin Auf gama dunye kembrenga kun kagume ora bane tongo bane kahana kibaro ken ka yimen kama ken kibare na kangai tikotai sore ndangi Saad bin Rabi kina ya mashirin brawhina sore ndangi ari kagume kina akagume betonga Habiba bintu Zaid sore ndangi aromena kina ya bane Saad bin Rabi abutu agabutu kenno kusui akusagara henta mbo ikagume ke yagene kini Habiba bintu Zaid ya ara henta mbo ayagene ara henta mbo ayagene yagaren kahana butu kenno kusui yagaren de akati hawai nanga mongo ni i hawara nanti kebe Saad bin Rabi ya tari henta i yagene kenno kusui hawen kahanara hawen kanara ile nyagara ke kitele nanda kata Allah arenga nemano kisenga kama nanda mongo ni Allah arenda ata Allah arenga tanya ande ile nyagara bi akanun tengo katia mosir tanya anda Saad bin Rabi yara kempenta i yagenwa atile nyagara ke ayan qora ima wa kanun katia mosir
ti Sa'd ibn Rabi' qaira kempenta iya'in kembra ken no Allah harenti tiken ko ni ti tambotu yende ti undigaro Sa'd ibn Rabi' bate undigaro Sa'd ibn Rabi' bate keta aganari unatir nda jogantari yaran yin tamuntu ne na sawunya kenna ya Qur'ana aya mayanka ke khibare ni hina kembra Allah harenda hare waratun gare harendiga kenno kusui yero harengo sagene Jibril yanka Allah haren kama ne manu kisenga kama kebe gani ke kitenga yarendo yugo igana suwagime makatune go bakari kembra ken kitengo khamo yarendo yugo ngana suwagime makatune go bakari kembra ken kitena khamo yarendo yugo ngana suwagime makatune go bakari kembra Qur'ana no khube go sene ken kama Qur'ana no khube go sene ken kama kembra Jibril yanka Allah harenga keta na kibare tikinga ken karanya Allah harenda harenki tundaro Sa'd ibn Rabi' bate ken no qosu Qur'ana yanga yanka kenani Sa'd ibn Rabi' meri hawen kano siki kebe na ka gumege kenani Habibatu ken ka siki kembere Allah harenti ogura hewo lamuru Allah khana ra hitana lamuru himbro go kallenga tabana kembere Allah kallike khairna kenyari ken no qosu Allah harenda Qur'ana ayan qarida Qur'ana aya kete qamo Qur'ana aya kete a'udhu billahi minash shaitanir rajim ati ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafiza Allah wallati takhafuna nushuzahun fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun فإن أطعنكم فلا تبعوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم قرآن انتقامو أتي الرجال أتي يغو قوامون على النساء تكون سكانا ينوي إيا قون كما يغرون كما يغو ين سكانا ينوي تي يغرون مانا يغو نيو سكي تي يغرون مانا مرندين قباري كنا يغو يما مرندي أرو جوكوندي كمرا كن قباري كنا يغو يما keta kagume ken yuwen kagume ne yuwen keta yuwo nyotini karanya kunu karabu kunu ken kabaranta yare ma aro me saurale ma okoni kamrande aro jukunde allati ira ken kabaran ken yuwen Allah ta kamo atira ken kabaran ken yuwonga bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din ti hon sawabunga igara yugonun fasamundi yugonun kama ti hon sawabunga igara yugonun fasamundi yugonun kama ken uren kangai anga yini golu yugonono yugo nyara o kenga dina yagarenga wa golu yugonono yagarenga nyara o kenga dina yugonga awre ni kenga anta ko minanti alla ramaranden kine yugonga kengure nanti yugo nan paso yagarenga awre ti kenga ko mi honugo a fasar ni kenga mobe o tini ken fasari ken qatawni yugo nta hasu yagarenga wa yagarenga men ta hasu yugonga ka ke aya muradun kangai ti bima faddala Allah ba'dahum ala ba'din ti hon sawabu igra yugonu fasamundi yugonu kembra kenguren kangai kebe gani selangolunga kebe gani swamunde sore jiute nde gerega nta kanoni na jingutu na kinanya khinga na biraru mundu na kinanya khinga kembra yugo nyaro kinga dina yagarenga kembra kebe gani kanongolunga kebe gani soronde iranyanke kombe ndaware na entretien lo kombe nga na usula nun tirndi na kombe netway na sorondi kembra yagare lo kinga dina yugo kena sauna gati bima faddala Allah ba'dahum ala ba'din to hon sauna igra yugonun fasamundi yugonun kama awre ni kai hoygo no kenan ne yugo nda dina yagarin hoygo no kenan ne yagaren kara dina yugo kembere ngatira marande kiten kini yugo na sabunya igra yugonun fasamundi yugoy wa bima anfaqu to hon kahana sababunga igo kenna fatini gilina burenga keta yugo nkawo futan pombuni ni nakini nandero yaren bate yaren na suro momo yaren landa ni kata yugo tinya yugo nyao futambo muni nanda kata yaren pawani nanti ay wanda karsawara linginda yokite na kilentere nakini yaren daruntau aro karaman nakini yugo nga daruntau aro karamani kembere ngatiken saura ira maranen kini yugo nga yugo nyo maranen yana yugo nya sigintewti yare mpin suka homantenga kembere nga
qur'anan no kutanano on haqqar yanganiya himbe ga koynin nanti yugo kebe ga ni selangolenga kin wajibi yugon kama wa tampiyen kahana kinna yugo nya kama tampiyen na yugo nya kama dina yaren ke manana ka qur'anan no kutanano suratu tahir haqqar yankai sabura onora khello kendi harne wala la kingan take kamba haqqar yankai sabura ora khello no kendi bila no kube Allah ga tim malika nunda tin sujudi adamara malikan suga sujudi maganta iblisa bara kenno kusui Allah ra adama wutu nan ga tawunda arjanari agar adama wara arjana ara kangarin ka to adamara ar kangarin ka tara Allah ta kama qur'ana ni ati fa qulna ya adam ati kedi ya adam wo kenno kusara jasirnya adamira adam dangani nanti inna haza aduwwun laka kebe haikin iblisai aga bara sujud nanda amanyanyi me hale anyanyi me joni inta sujud nanda bara sujud nanda wa kebe haikin qonnai andangani wa amba na here wali zawjika ken qonnai an ka gume kigara ken hawawiya an qonne yani wa an ka gume kana hawawu ken kana qonne ni kemberenga fala yukhrijannakuma min aljanna agama du mogoto ke worna gabundi arjanari aworna gabundi arjanari mpai gara tauni arjanari wa awo a hasidaun a konen agama mogotai awina sawabu na gabundi arjanari anda bu arjanari manonyana ati fatashqa adama anke wontambini ken sawra mati hawa wontambini ati adama yantambini ati agama mogoto shetani awina sawabu na gabundi arjanari aga na bu arjanna fatashqa kembra adama anke yantambini kembra kinga kweni nanti dunarun kuti entampe ana yuwonya kama kembra Allah ra yaren khoni lahiyandi Allah ra yaren tumandi ma yaren megani du tambil kembra kebe gani selan kibarenga na biraru mundu na lakini yarenga kin wajibi ni yuwon kama kebe gani selan golle suka humantenga aro yaren musakan suka humante kembra ken suka humantenga wajibi ni yuwonya kama na sawunya angara yare angara yugo ngari kote sur lengi angara yugo ngari tambe suri anga ini aswabuni yarunye na sawunya yugo ngono kason gombe ni do yarumbate yugo ngo sano no ni wo garun kutunu iwo haramun golunya na asu sawabun kitene do yaru ko abate kembrenga yugo nsigiran khoreni birarum bangya kenya sawuni allati ira maranello yugon kitende aro jukunde ira kello yugon kitende kembera kebe gani Saad ibn Rabi kawmeke sa akbarake Qur'ana ngoni ira kella risa Qur'ana taqamo ati fasalihat ati yarin siru ni koni awne tawmanchu hillu koni kungana sabati sereberi kunya ni yarin siru nga amu tawmanchen nanti isalenga beni amu tawmanchen nanti sumenga beni ami tawmanche nanti imisirin terenga beni wa amu tawmanche nanti ihijenga beni ka atikamu ati fasalihatu ati yarin siru koni qanitatun anga makuntu kunni batana yagarwai hagati batana sallendo sumen pere ay almuti'atu kubenugo ikina nyamar kanen batunu kinenga nati unsigi no khobe untadangene no kinenga nati ungire wuro iwo gili kinenga nati ungire kiye iwo gili kinenga ni wara hohoi untakine nyamar kanen sogen kembere awro kenno khwaire ati qanitatun kunni batana yagarwai ikina dangane wikina nyamar kanen batunu kembere yagar suganai ikina nyamar kanen batunu anan shere nan dikenni yagarin sirenga Allah ga ko ni Qur'ani no khuzu fasalihatu awro ku yagarwai kembere ama ngutu hilane na kangai ati hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah ati kuni tangana na yagarwai himontenda ti honga Allah gara kentanga kemure na kangai iwe junkan bentangana yugo sunta itogenga le maganta ikinanu yugo suya renta saka itogenga maganta ikinanu kembere kunya garu kunyan tangana ya garu ngare himonde na kangai ya gare laura Allah ra moni Allah ra suturi Allah ra hijabun sai kembere antagge me ya gare na anna kembangani yugo sura maganta ankina kembere na serebenugo kuntangana kuni ya garin surunga Allah gati serebena fasalihatu kuhilani ya arben we kina nyamar kanumba tunu gunnono bangeni aro himmen go idu tangana wani yugunga inti ijunga bella wala hora maganta ikina bane pe kembere kuhili kujukuni hili gana sabati serasuri kembere Allah ti kunyara tukunyana ya garin surunga Allah ti kunyara ya garin surunga kembere atakamo ya garin katule mangai nga giro katunembe kembere oni rakalo kendisa
qur'an de kamo ati wallati takhafuna nushuzahunna ati yagaru benu ago kana soge ngana aro mena akanu keta murte mari bugari kembrenga qur'an de kamo ti fa'izuhunna qara yagaru ku waju anu yagare ngana soge me keta adi amun sogi me adi amun sage me kamuni kembere anni waju kebe gani yagun sariya aro alla gar himbe koni kine nya mar kanem batendi aro yaren qabana ma yanqi kinara mowe anna waju na qarenya kan kundi kembera waju ne ngama hosro qur'an ta qamo ati wahjiruhunna tikembera qarara qara yarun kutulle ma fil madaji saudingram kembera qarara qem kutuya qalla kutebe gani salam pere kembere nga anna alla qem kutuniya kompenyari aro na tarin kahana kutiya kembirenga anna kenya na kompenyari kenni etapu hilana etapu hana anu waju kinga mo surari kembirenga ana tarin kutiya kinga mo surari askandi wadribuhunna kembira qarikatu kembira qarikatu kenni etapu skania kembirenga tani katu awe katunde beganta o jogini ani katunde begantu jogini kembera nanya ken katuna jogi megwa qorora dotron ganga shara makengo serare an gon wa katun beso atu na de katunde odiki ka anna ma jogi ken nanya ala Allah arenda yugon kaba haranga na yaren katuna na ma katu iya alaqindi na sama yaren horoma kenna ya ala khairi kembera ani katu kembera ke tapunu siki kyale kembera atakamo fa ina ta'anakum yagar kunna anya mar kanembatu anda waju ne honda hosurara sagere halle wal makinga hosura anda tarin gutai asagere halle wal manda katu asagere halle kemre yagar qur'an di fa ina ta'anakum yagar kunna anya mar kanembatu wala tabu alaihi nasabila kama kilemundu kata yagar kuire mana kinene warannen kille kama tawi wallare unya halle na aga nya mar kanembatu kemra kama tawi walla kemra alla taqamu inna Allah kana aliyan kabira keda angenga nan andu rewtu nandi am bangana qura yarenga wal man marne nan kenya kitendi himbe gana lunga nan kenya na angenyi wanda none rewtu annan kanga mbaran rewtu nandi angengo yaren kamuni an hendini yarenga an andu rewtu yaren kamuni an hoburunya na kemra angana kenya allati inna Allah kana aliyan alla yani tunga urugin tengare angana andu rewtu momo alla wandu kamunna ngare keta angana andu khoroni momo alla ngorangare kaya sabuna Allah hare nemano kisinga kama kotai adangi sahaba yugo au kamani ikom yaren katu au kamana katu Allah hare ndiga buwa kama keta Allah hare ndi sahaba ke dangani ati an komege ata anke labai Allah wai lenki an singa kamuni tika Allah kana rawanki ngare Allah kana singa anke kamuni kema Allah hare nda aha karanya ngani keri kemra kemo wal serende yaken kanu kemo anga na tunan tallawai Allah aya on kutunu Allah toran kene ho on tabagari anna tunan di Allah kana wanka munire kemra ara aya ke timani tike ti inna Allah kana aliyan kabira ti Allah ni tunga urinde wa tunga khoren kemrenga ke qur'ana aya ke anyanka ke Sa'd ibn Rabi' alenya Sa'd ibn Rabi' aro ikagumen akbar bega dangi makatun ngo bakari qur'ana aya bega yanka kuni ke tabunu sikai kemra ko tabunu siki kahana to ana qoray wono wotini Ahmadu Baba tumutu to ana qoray wana mahina akahana dangi atabsirini ara khinkati kenno khunui akenga konin nanti ke tabunu siki biaiga ko tinyamo wasu ko mandinga kemra anta khomin nanti ati fa'izuhunna ati kembega koni nantana yarunga ju tigengure na kangai tana yarunga ju kengure ni nei anya kenga ni twana leme ne twana leme gani anna waju angabara ngana kempa karanya ngane allambindi kenwo sagne halle kembere ati wahjuruhunna ana tarin kutu yarunga wahjuruhunna fil madaji ana tarin kutu ya mana ana raqim kutu ya saudingranga tikengure ni ndanya kenga ni hangamalleme ne hangamalleme gani kembere hangamalleme angara alla kengutu kenga dro ho onta zuena kenga mana kembaga la kude nyo zuene hangamalleme ngama mosiri kembere nga tikengo nyana ken saharenga kembere ti wadribuhuna tana yarun katu tikengure ni ne anya kenga ti twana leme hangamalleme he keta tiken solusoni katune keta na ken katu kembere Ahmad Baba rahimahullah akenda keta punusiki koni itafsirini arna hina kembere kebe gani kharjatu kebe Sa'd ibn Rabi'a akagume qwar be ga danga akagume na mahawenga rakidela na nakata Allah harenga Qur'an ayanga yankari
kenni ke qur'ana ayai kembrenga otini harsa arna dunge sahabanu kusu kawmantema kembrenga harsa badr dungonu ona dangitiya harsa badr dungoni khibaren gabene khibaren kuten gabene ka misanzin gabo o lenge khalege sini ra Allah gana dungete kotatana o dangenti badr dungonun kudenga ni saatarun kama kembra wadwa on kanota Allahumma ya farj al-ham wa ya kashf al-gham wa ya mujib ad-da'wat al-mudtarin rahman ad-dunya wal akhirati warhamhuma anta tarhamuna farhamna bi rahmatin tu'inina biha aw rahmat man siwak ya rabbi amartana bi du'a wa atana al-ijab warzuqna qabla al-maut at-tawbah wa 'inda al-maut ash-shahada wa ba'da al-maut jannatan wa na'ima bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil 'izzati ma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء سعيدة.